the following platforms: books.apple.com, barnesandnoble.com, play.google.com, scrib.com, libro.fm, storytel.com, kobo.com, upladigital.com. We hope you'll check it out. If Jesus wants us to be united, why is there so much division within Christendom? And how can I foster unity? We certainly want God to answer our prayers, so it stands to reason that we would do our part to see that Jesus' prayer for unity is answered. First of all, we must be on the same page. We must have the same standard. Obviously, Christians cannot unite with Jews because Jews do not accept the New Testament and the gospel of Jesus Christ. Christians cannot unite with Muslims because Islam takes the Quran over the Bible. Christians cannot unite with Mormons because Mormons believe the Book of Mormon over the Bible. Christians cannot unite with those who call themselves Jehovah's Witnesses because their organization designed their own doctrinally errant translation of the Bible. We can understand why we cannot be united with these groups. We're just not on the same page. We don't have the same standard. But what about the rest of us? Why are we divided? Why do those of us who say we believe in the verbal, plenary, full and complete inspiration of the Old and New Testaments remain at odds with one another doctrinally? The Apostle Paul wrote in 1 Corinthians 1 verse 10, "Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. There be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." Surely, the Father, the Son, and the Holy Spirit grieve over the chaos and contention within Christendom. Even on some of the most fundamental issues, we don't speak the same thing. Why all the confusion? Jesus said in his prayer that he wants us to be one, that the world might believe. Without a doubt, division within Christianity has created doubt and disbelief among unbelievers. And surely, God would not have commanded us to be united unless it was within our power. Have you ever heard anyone say, "You can make the Bible teach anything you want it to say"? That very attitude has fostered much of the existing division in the religious world. Individuals, often with good intentions, form a doctrinal conclusion and go to the Bible not to see what the Bible teaches, but to manipulate the Scriptures and to force upon the Scriptures their predetermined belief. We're all vulnerable to reading the Scriptures through the lens of our own moral and doctrinal prejudices. We must be careful. Jesus speaks clearly to this point when he says, "Thy word is truth." John 17, verse 17. We must start with God's word, not our present practice or beliefs, if we want to ascertain truth. The third verse in the book of Jude echoes this fact. "Earnestly contend for the faith once delivered to the saints." Apostle Paul speaks of this one faith in Ephesians 4, verse 4 and 5. "There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism." Clearly, the Scriptures do not present many doctrines, many faiths, or many truths. One doctrine, one faith, and one truth. Why so many doctrines among Christian professing religious groups? Why so many churches? Why so many faiths? Why so many baptisms? One of the difficulties involves variations in the method of interpretation. The way we take a word, phrase, or passage. How do we know when to take a word, phrase, or scripture, or story in a literal or figurative way? This is a great place to start in our attempts to bring about the unity of believers. William Barclay, in his book Introducing the Bible, shares an extreme example of misinterpretation by the 4th century Bible scholar Augustine on the parable of
Good Samaritan. It goes like this. A certain man went down from Jerusalem to Jericho. Augustine said, Adam is meant. Jerusalem is the heavenly city of peace from the blessedness of which Adam fell. Jericho, Augustine continues, means the moon and signifies our mortality because it is born, waxes, wanes, and dies. Thieves are the devil and his angels who stripped him, Augustine said, that is, of his immortality, and left him half dead, because insofar as a man can understand and know God, he lives, but insofar as he is wasted and oppressed by sin, he is dead. He is therefore called half dead. Priests and the Levite who saw him and passed by, according to Augustine, signify the priesthood and ministry of the Old Testament, which could profit nothing for salvation. Samaritan came from a Hebrew derivation meaning guardian, and therefore, Augustine said, the Lord himself is signified by this name. The binding of wounds was to Augustine the restraint of sin. Oil, he said, is the comfort of a good hope. Wine is the exhortation to work with a fervent spirit. You probably never saw that before in the parable of the Good Samaritan. Well, rest at ease. Neither has anyone else, except for Augustine. But that was over 1,500 years ago. Consider a more recent example of misinterpretation shared by John MacArthur in how to get the most out of God's Word. He says, a young couple from another church came to one of our assistant pastors for counseling about marital problems they started having soon after their wedding. After just a few minutes of interviewing the two, he could see they were miles apart in tastes, ideas, and opinions. He said, what made the two of you get married? Well, the man responded, our sermon our pastor preached on Joshua conquering Jericho. What did Joshua conquering Jericho have to do with getting married? Well, explained the husband, Joshua and his army claimed Jericho, marched round it 7 times, and the walls fell down. Our pastor told us that if we trusted God, claimed a certain young girl, and marched around her 7 times, the walls of her heart would collapse, and she would be willing to marry. So, I did it, and we got married. Several couples from the same church got married as a result of this process. You can see the serious consequences of misinterpreting the Bible. We're commanded to rightly divide the Word of God. 2 Timothy 2, verse 15. Rightly dividing the Word of God means handling it aright, cutting it straight. We're going to rightly divide, handle aright, or cut straight the Word of God, then we must be able to distinguish between the literal and figurative use of a word, phrase, or sentence. Both of these examples are rather extreme. But these folks believe these interpretations to be proper applications of Scripture. We're doing things the Bible way, they thought. More relevant to our discussion of unity within a congregation, as well as among churches, is the ability to understand the fundamental teachings of the Bible alike. This requires the ability to discern between literal and figurative language. Wouldn't it be simpler, someone asked, if all the Bible was literal? Wouldn't that remove all the confusion? While much of the Bible is in straightforward literal language, figurative language is also used to illustrate a truth more vividly and to make a truth more memorable, to add depth and breadth to a particular idea. The Bible teaches plainly in 1 Peter 5, verse 7 that God cares for us. And on one level, that's all we need to know. Aren't you glad the Holy Spirit elaborates on the same truth so beautifully, so poetically? In Psalm 23 with the shepherd and the sheep, we are taught that God forgives us in many scriptures. But how much sweeter this truth is to us when we see it illustrated in the parable of the prodigal son. We're taught that we're to forgive others, but the parable of the unforgiving servant
so confronts us with our own desperate need for forgiveness that leaves only the most calloused hearts unwilling to forgive. Some of the Bible is literal, and some of the Bible is figurative. So how can we decide whether a particular passage, phrase, or word is literal or figurative? Professors Howard Hendricks, Living by the Book, and D.R. Dungan's Hermeneutics provide a series of reasonable, commonly accepted rules to help one determine what is figurative in the Bible, and in turn to help us take a large step towards getting on the same page. This, of course, enables us to promote the unity for which Jesus prayed. Consider some of these rules for determining whether a word or sentence is literal. Rule number 1. The sense of the context will indicate it. Nothing should be regarded as figurative unless the immediate context of the scripture or passage demands a figurative interpretation. Figurative language will find the reader, so there's no reason to go looking for it everywhere. When John the Baptist said of Jesus in John 1:29, "Behold the Lamb of God, which takes away the sin of the world," he used the word lamb, obviously, in a figurative sense. Jesus said, "I am the door," John 10 verse 7. He called Herod a fox, Luke 13:32. Christians are told to beware of dogs, Philippians 3 verse 2, and wolves in sheep's clothing, Matthew 7 verse 15. Figurative language is indicated by the context. When Jesus asked the 12, for example, in Matthew 20 verse 22, "Are you able to be baptized with the baptism that I am baptized with?" We know it's figurative, because Jesus would not ask them if they were capable of doing something that he obviously knew they could do. Rule number 2. A word or sentence is figurative when the literal meaning involves an impossibility. Always take the literal sense unless the literal sense makes nonsense. In John 3 verse 3, for example, Christ said, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Literally, this is impossible. We cannot re-enter our mother's womb after we reach adulthood. The new birth is figurative. Baptism represents being born into a new life, where the old man of sin is buried and one arises as a new creature from the watery grave of baptism. Hence, Christ's figure suggests baptism is necessary for salvation, or entering into the kingdom of God. Consider when Jesus says in Luke 9 verse 60, "Let the dead bury the dead." Imagine a physically dead man going out and burying another dead man. It involves an impossibility. Therefore, we know figurative language is employed. Jesus is saying the spiritually dead should bury the physical dead. In Romans 9 verse 6 we read, "They are not all Israel who are of Israel." The sentence is illogical if Israel is taken literally both times. So one of the uses must be figurative. So what Paul is actually saying is that not all physical Israelites compose spiritual Israel. Just because someone has Jewish ancestry does not make him a child of God. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me." Even with their special history, Jews cannot be saved without believing in and responding to Jesus' teachings. David writes in Psalm 58 verse 3, "The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies." Since we know infants cannot speak, we know this passage is figurative. There's no support here for the idea that children are born sinners. 1 Corinthians 11 verse 26, Paul writes, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Surely we can see that it's impossible to drink a literal cup. So figurative language must be used here to refer by metonymy to the contents of the cup.
A warning here is necessary. Just because a figurative use is necessary in one place for a word does not mean the word must always be taken figuratively. When a figurative use is employed in one place, the word is not redefined for every time it's found. Allow me to illustrate. If a man told his wife the kettle is boiling, he must be speaking of the contents of the kettle, not the metal kettle itself. In the same conversation, however, the husband could ask his wife where she got the kettle. Since the second use of kettle can be taken literally, it must be taken literally. In a similar way, though we know Jesus used baptism in a figurative sense when he asked, "Are you able to be baptized with the baptism I'm baptized with?" we cannot superimpose that figurative use of baptism on another passage that can be taken as literal baptism. This isn't hard. The literal meaning of baptism, incidentally, is to dip, plunge, or immerse in water or in some other liquid. This is critical, for instance, in Galatians 3:27, where the Bible says, "For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ." Does literal baptism make nonsense? No. Therefore, we must take this as a reference to literal baptism. In Matthew 26, verse 27, when the Bible says Jesus took a cup, it can't be taken literally, so it must be taken literally. Rule number 3. A scripture is figurative if the literal interpretation will cause one passage to conflict with another. Jesus said in John 11, verse 25, "I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die." If all of this passage is taken literally, Jesus would be contradicting himself. Clearly, when Jesus says those who believe shall never die, he's referring to spiritual death. Psalm 145, verse 20 states, "All the wicked will be destroyed." The literal word destroyed implies non-existence. Matthew 25, verse 46 says, "And these shall go into everlasting punishment, the righteous into life eternal." Taken literally, both of those passages conflict. The writers are speaking of the physical and the spiritual teaching on death. The body dies once, but the spirit lives forever, as taught in 1 Corinthians 15. Rule number 4. When the scriptures demand actions that are wrong or forbid actions that are good, they are to be understood figuratively. A good example is Jesus' command to cut off one's hand or foot or pluck out one's eyes if such causes one to stumble. Matthew 18, verse 8 and 9. God's word also teaches it's a sin to mutilate the body. Deuteronomy 14, verse 1. We find in 1 Corinthians 6, verse 16 through 19, that our body is the temple of the Holy Spirit. So it would be morally wrong to literally carry out this command. The Lord is simply using figurative language to teach a basic principle on temptation. We should be willing to take the steps necessary to overcome sinful urges. Rule number 5. A word is to be taken figuratively when it is said to be figurative by the inspired writer. John 2, verse 18 through 22, Christ referred to his body as the temple to be destroyed and raised up in 3 days. The disciples did not understand this and assumed it was the temple in Jerusalem. This was twisted by false witnesses at Jesus' trial to make him say something he never intended. The scriptures tell us he spoke of his body, and in this way Jesus explained the figurative language employed. Rule number 6. Use common sense. Figures of speech sometimes occur, and we have to depend on the things we know to decide if the language is figurative or literal. Many statements in Scripture are figurative because they exaggerate or exceed the actual facts. 1 Corinthians 3, verse 2.
I fed you with milk, not with meat, for you were not able to bear it. Clearly, Paul is not actually talking about real milk or meat, or feeding them. But he uses figurative language to refer to the basic principles of the gospel, in contrast to in-depth teaching. When Jesus promised to give the woman of Samaria living water in John 4, he was using highly figurative language to show this woman, blinded by religious error, how much inner satisfaction he could bring to her life. We can distinguish between literal and figurative language. If we go to the Scriptures trying to find out what the Scriptures say, not trying to force on the Scriptures what we want them to say. And we must be able to make this distinction if we're to understand even some of the most basic Bible topics alike. If, on the other hand, we arbitrarily pick and choose for ourselves whether a word should be taken literally or figuratively to support a preconceived idea or practice, without any consistent method of application, we'll find ourselves reading into the biblical text instead of getting out of the Bible what God intended us to learn. You're listening to 104.7 Pinoy Power Media. Napintas unay nga mensahe, may papan iti nagduma-duma kapanagkawat iti Biblia. Suglanan nyo nga denggen, mabalin nyo nga subyanan nga denggen, kinang matiktikan ito miso nga susuro. Dahito'y ang programa, dahito'y nga topiko, nga naramat, nga can we understand the Bible? Like, mapangkayo lang iti letthebibblespeak.com. Papayin ka ni Pret. Nalang kagapsat ka gagayam, at ito'y nakapsat Dario, mas naman ka ni Brother Edimar. Mga mangitultuloy, kan mangilawlawag, ito mismo pa nakaawat, iti lengguwahe, mismo nga lengguwahe tayo sa pinagayam. So, di kayo nga matadayo, di tara sagwanan taradyo, imutiktikan tayo, kanimdingan tayo, tapnon no, tapnon adadayjay panagmaymaysa. Panagmaymaysa tayo. The Church of Christ in the Bible is the ambassador of peace and unity. Isudayjay, kusat. So, nagdengdin nyo, kapsat, iti kinawatan tayo ng lingwahe. Kaya may ilawlawag ng miso ti panakawat kada ito'y nga nagdudumaan ng panakawat ni Biblia. Brother Edemar. Alawin napintas ti intasan ni kapsat nga Brett Hickey. Kay umiso nga panangawat kadi iti naisura ti Biblia. Iti kita naunod namin nga panangatal di indasar na karatayo ay kapsat ngayon ba idasar mi di na kabrabaw nga panangi danong kada kayo tapnon iti kasta kita mabigbigan nyo iti kinapatay iti panagadal kada iti sasaw niya po Diyos pudno una iti kunana nga nagakaskas daaw tatila religion na Kristyanismo isu iti nagkaadu iti sangana nagkaadu iti nagdumaduma nga paniniwala nagkaadu nga grupo nagkaadu nga sursuro
Nakakaskas daw, ay ito nakakapsat. Sipot ta, dito tarigagay niya po tayo sa Kristo kapag nagmay-mesa. Yung narigatsaman nga ma-achieve, magunudan. Well, kapsat paisumat di adal ka kasano nga maawatan di panakay taros di Biblia kasi di ka nasa muna kapsat red tiki. So nga, Kat may samot di panakay paltiin na kanay baga. Di basa di umul 2 Peter. Saan malagit mo? so May nga, samot ni paltiin apay nga adult pataros na. dito di pagtarayan, dito yung adult na kapsat nga, di ba? Kapsat. Ay tinakapsat. Kasi yun mean, at damay mesa nga pagdibasaran, di pamati. Una na, di kapsat nga berechike. Saan nga nagduduma? Maawatan tayo nga, di kita'y gagayim tayo nga Muslim, ay tada kurang da. Di kita'y gagayim tayo di Bruda. di gagayim tayo iti Mormons, ada buko Mormons da. Ante nga makapag sasabat ka rin dyan. Ure pa yung kadagiti kakabsat ka, gagayim tayo nga saksi. Ure, agbalbal yung bibigat tayo nga, didibati ka dito, at tayo nga sasabat ka. Ada bukod na ng Biblia, nga mayan nurot dahil, sinusunod da. Ito ta, nagakaskas daw, ta, kadagukan tayo amin, ng mga ibagbaga ng Kristiyano. May sapot dyan, libro tayo. Ija Isayas, ija 34:16, naglaganan dito na ako yung libro ni Jehovah. Iti libro ti Isayas. Dito iti libro tayo mo eh. Kaya dito iti kung kuna libro, hikik standard. At hanggang duduma, ija ipatayo eh. Nagduduma ija kunti ng Biblia. So, kuna na ito iti Kapitulo 34, kapsat nga lima, versikulo 16, iti libro ti 35:16, 34:16, kuna na. Iyay. Basahin tayo di 16 kapsat. Kung na dito, iti mabasa. Sa pulay niyo nga gapo iti libro ni Jehovah, ket basahin niyo. Kada ito ay awan to ti agkurang, awan to ti mangsapor iti kadwana. Tay so timbilin tingiwat ko ket ti espiritu na intulong na tida. Isulete ko nam nga may mesat na ipaltiin. May mesat na ipaltiin. So nga awan ko iti, so nga dati may mesat nga libro kay. Dati ko nata yung textbook iti pamati. Ti problema la ay ngayon mi nga dudungi, ngayon mi ang bibuya, ngayon mi nga papagayang. Adda iti nagduduma nga panang ipagkaawat nga saan ko mga naskay. Iso nga, patasin tayo nga kita eh. Ngayon mi nga dudungi. Iti umuna nga siglo subyanta. Iti umuna nga siglo. Iti panahon pala na iti apostoli iti dagapay nga si Biblia. Tay parang ta nga idi nga si Bibyagda. Umamot nagduduma. Kita ang imbili niya po tayo sa Kristo, iti papan pa rin isa ba? Lagi siya napulot at duwang apostol. Ijay, kita ijay, sana ijay, Matthew 28:19. Dito kat biling, para ka nagiti apostol. Unda ko na ito. 28:19. Kasi ito mabasa. In kayong arot, kahit pagbalinin nyo nga adadalan, dagiti amin na nasyon, about isaran nyo iday tinagan ni Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Well, dito din ako natin nga Great Commission. Dito na baon, dagiti apostol, lupay di imbili na ako Isus dati agad sang apulot may isa tayo. Ang usakbay nga nagrugita ka nangasaba, nasupusupad dahil ayan ni Judas. So nga, hindi ba kayo rugi nga may kasabat ebanghelyo sa kapulog at duwadabot lang. Ilata, hindi ka na kasabat ebanghelyo ay tinagapsa. Iti una gundaway, pinataod na pinataod na tipamati at ti panagkay kasabat ebanghelyo, pataod na tipamati, pataod na mo ti iglesia. So nga, basahan tayo iti barong atulan. At tanig iti
mabasa tayo ng iglesia dito nga kas resulta ti par nakikasaba ti ebanghelyo niya po tayo ng Yesu Kristo. Yesu nga no kita medyo pagkunatan natin iglesia no kita ito tiran kapitulo 8 kami dito yung mabasa nga ti masarsalita ng iglesia iti kapitulo 8 yung versikulo 1 and versikulo 3 iti libro ti Rami. Masangka sa dia uno, ti utso. Kaya ni Saulo, inanamungan na ti papatay ni Esteban, kaya kadagidi ngal daw na arami ti may sadakyan na panakidadanes ti iglesia. At dahi di ti sa di Jerusalem. Kaya ni warawara da amin kadagiti dagdaga ti Hudia, kaya Samaria malaksid dagiti apostol. Yetres. Ngayon ni Saulo pinaparigat na ti iglesia, kaya simsimbrek kadagiti amin na balay, kaya pinagtirtiriw kadagiti lalaki, kaya babae, kaya inpupok na ida iti pagbaludan. O makita, matay di iglesia din. Magkano? Dado kiti tinurungan ni Pablo eh. Wait. Resulta di pa nakikasabati, Ebanghelyo na puto Yesu Kristo, iglesia. May isa na pamati, may isa na iglesia, ay tinatapsa. Ito ta, ni Pablo awan ni di. At uding na ayaban na Apostol Pablo eh. Ngimit din na ayaban ni Apostol Pablo, ay itanmi nga papagayam, ay itanmi nga kakapsatan niya. Hanggang na ibilang kadagiti sa Apolo kat dua na Apostol, hindi ay muna nga na ayaban. At dati insursuro ni Apostol Pablo, di insuro ni Apostol Pablo, maigidyat kadiwon no may duma kadi, ijay inkasaba, dagiti sa Apolo kat dua Apostol. Ijay Galacia, ay tinmi nga papagayam, iti kapitulo 1, iti nagsurat ni Apostol Pablo kadagiti taga Galacia, iti kapitulo 1, ijay versikulo 11, kaya versikulo 12, anya ti inbagal ito yung Apostol Pablo. Basahin tayo, kapsat. Tayo ipakaamok ka na kayo, kakapsat, iti may papan, iti ebanghelyo, may kaskasaba, na saan amayan norot iti tao. Ta saan ko ngay nawat iti tao, ket di met na isuro kanya, no di ket gapu iti paltiing ni Heso Kristo. Bukasta ka ron. Nagabot tao, nagabukan hapo ito yung Heso Kristo. Heso Kristo ko na. Idinayawan ni Apostol Pablo, nga nangasaba, ngayon kadagiti hentin niya. Anya ti resulta, dijay panangasaba ni Apostol Pablo kadagiti hentin. Ikaya ko ngayon parang dito pinataod na kadi, ayatin mi nga papagayam, iti may ito mga pamati. Well, samay. Itong pinay. O pinataod na kadi, iti sa bali, may iglesia. Hana nga pinataod, iti kinapudno na, yung tinagapsat. At iti napasamak nga, iti problema. At nakasarat na Apostol Pablo kadagiti Hudyo, tigas kasabaan na hentil. Iso nga, dagiti Hudyo, kunada kadagiti hentil, amasapo na makogit kayo. At dagiti Hudyo, kapoy jay karin ni Apo Diyos kid Abraham, di tulad ni Apo Diyos kid Abraham, makogit amin dito. Iso nga kunada, masapo ko ta makogit kayo ako na. Iso nga, ni Apostol Pablo, ken ni Bernabe na pagda di Jerusalem, at di Jerusalem siya naging isang puro katong apostol. Kita mo yun, ay tinakapsat, ijay, nga, kung na tayo, nga umuna, nga sasarang na gito yung apostol. Kita mo yun kadi, nga, ni naging isang puro katwa, kaya nasawin, natanggap na ni Apostol Pablo, agsipot, nagdikas kasaba ni Pablo, isupot na itikas kasaba ni Apostol. Apay nga, ang pagpada na itikas kasaba. Wala ka may mesat nagkapon na. Ni Heso Kristo. May mesat nagkapon na. Kaya nasawin, may mesa nga sursuro, at may mesa itinagkapon na. So may mesa niya Biblia tayo. Dahil itikas kasaba tayo, hana ko mga pataudod, nagkiti abon ng grupo. Dito iti ibagbagami kada kayo, kada dito yung panawin, ay itin mi nga papagaya, may itin mi nga kakapsat, kasama ko mapasamak niya.
Nga da kuma di jay, may mesa nga pa nakaawat tayo, iti naisurat iti dito nga Biblia. Adula jay baga ni kapsat nga bertike. Ngayon, tayo ka, simple. Iti umuna Korinto 4:6. Sa Kapitulo 4. Versikulo 6, iti umuna Korinto. Kaya basa kay Kastoy. Ket dagitoy ang banbanag kakapsat, inaramat ko ida akayarigan ni Apolos ken siya, gapu kada kayo. Tapno masursuro yung uma kada kami adi kay lumbes iti addan isurat. Tapno awan kuma kada kayo tagtangsit may pon iti may sa abumusor iti sabali. Kaya ko na masursuro yung kuma kada kami adi kay lumbes iti addan nakasurat. Kaya kami lumbes iti addan nakasurat. Patuodan natin nagsisina. Kasi pakakawat na iba. Kuna na tapno awan kada kayo tiag tangsit may poon di mesa bumusor sa bali. Kuna ta no sa bali pa nang ipakawat di sa bali may sakti pudno na kabalika sakti apagiso wala ta gapo di pa nakaawat na baga nga tay kadwanan ko mali kasi mo itong pasama kin sudah di pagbaga ni Apostol Pablo gapo ta bebe sa Biblia ante nga lumbus dito nga nakasurat tayo tinatapsa kas pangarigan ni Apostol Pablo. Ni Apostol Pablo nagpasyar kadagiti na duma-duma nga lukduwa. Iti nagpasyaram na napatawag ka dito sa baling iglesia. Haan na yung tinatapsa. Haan na nga pinatawag dito sa baling iglesia. Nulikat di, dagiti sursuro ni Aputay Muso Kristo. Dito iti insuro ni Apostol Pablo. Kada iti iso amin nga napanan ng iglesia. Kaya kapitulo 4 iti muna po rito, versikulo 17. Dito yung nga makita ta, no apay nga saan nga nagduduma dagiti iglesia. Susuro dagiti iglesia nga napanan ni Pablo. Ano po na ni Apostol Pablo? 4:17. Taga po ito yung boon ko kada kayo ni Timoteo, anak ko adungdungwen. Ken matalek iti apo. So ang mga palagip to kada kayo kadagiti daldalan ko ken Kristo. Akas isurok med kadagiti iso amin na diso iti tunggal iglesia. Yeah. Iso nga DJ nawat ni Apostol Pablo masusuro. Dito ti insuro na kadagiti iso amin nga nang isusuruan na. Ket kurana may palagip to kada kayo dagiti daldalan ko kung Kristo kahit nang asawa daldalan dagiti doktrina susuro akas insurok met kadagiti so amin nga diso iti tunggal iglesia hana nga pinataod ti na dumadumang susuro iti na dumadumang lugar no dikit di kada na panan ni Apostol Pablo na ibangon ti kongregasyon deta iglesia ni Kristo the Church of Christ DJ sursuro nga naaday di Roma isubal na sursuro iti Korinto isubal na sursuro di Galacia iso nga anda nagbaling ang problema harun kadagito nga aldaw ay iti nakakapsa ikan dat ehemplo tak niti kasta kahit maawatan dagiti ayatan tagatundungay apay amin kitaan ta insuro ni Apo Isus no kasano nga lagitun tayo hindi pa nagtutuo kini papatay na ang nati amo nga uagas nga pananglagip tayo di pa nagtuo kung pa nakatay na Apo Isus sigun ni Diba basa di Biblia malagipon tayo babay ni Diba panagpispisi ti may sa matinapay kaya pakuminom iti haan nga hangkang agiling wala sang kagiling baka agiling ka dagiti agiling dala tayo ti Biblia ibaganan mo kasal mo ay tinakapsa. So nga, ang dadanggay tayo kung mayasuro ti Biblia, tanda rin tayo pinataod ti nagduma. So ano di pinataod muna di susuro ti Biblia, dito kitinsuro niya po tayo sa Kristo nga mismo. Ay tinakapsa, insuro niya po tayo sa Kristo mismo. Iti kasano, diwa agas, nga panangarami, ay tinakapsa, insuro na. Kasano, di kasapulan nga panangaramit tayo, di pa nang naglagit, di pa patay na kapsa. Ay, di mo. Bueno, ito mabasa yung Mateo, libro ti Mateo 26.
Kahit mo ibasang kapsat, kasi Basa. kahit hindi mangmanganda ni Jesus, nangala ti may sa tinapay, kahit binendisyonan na, kahit pinisi na, kahit inten na kadagiti adalan, kahit kinuna na, alain nyo kaninyo, dahil ito iso ti bagi. Kahit nangala ti may sa nga kupa, kahit nagyaman, kahit iso inten na kadakwada, akong kunana, uminom kayo amin iti daytoy, tada ito iti darat, iti baro atulag, iso ang may buyat, gapo kadagiti adu, ang may paiti pa nakaikat, dagiti bas-baso. Yung Mateo. Dito nga in suro ni Apo Isus, nukasanong panangamnong, panangarami, di diya pananglaglagit tayo, iti panagtutuo, kini papatay na the cross. Ito di pa nagpipindisi, hanggang sa kaysa, pa nagpipindisi, di may sa tinapay nga simbolo diya bagina. Kindi inom tayo titubog tiyubas, di may sa nga pupa. Habang ka naligatawa ito din. Dito tinsuro niya Apo Isus. Ay ito nagkakabsat. Haan nga nag-value dito, iti tiyempo di kita apostol. Saan? Talaglagi po tangan ni Pablo, awan dito iti insuro niya po tayo sa Kristo. Awan hindi. Ngayon hindi, ngayon insuro niya po apostol Pablo, dito insuro niya Apo Isus kadagiti apostol, isumot insuro na apostol Pablo. Apay. Ija muna Korinto. Iti kasano, nga mo ni Pablo di dyan. Ay iti nagkakapsa. Nag-value ka di yung suro ni Pablo, no kasano panangandong, niya pan nakatay, pananagit niya pan nakatay, niya pan nagtutog ni ng cross. Apay nga hanga na balbaliwa. Una ta tinawag ko nga na, basahin ta sa 11 iti muna Korinto 23. Pababa, tinawat ko, iti apo, tinyawat ko may kada kayo, ani Apo Jesus, iti metla Arabi, inayawat, nangala iti tinapay. Kure ka. Ikanta ba si iti explanation diya ko na, tinawat ko iti apo. Nawat ko. Awan ni Jay, iti suro na Apo Jesus iti sakbay nga matay, ang katawan ni Jay iti. Ngayon, inawat na dahil yung manipod iti apo. Di ba di galasya kung natatay, di susuro, may suro kada kayo, inawat ko iti apo. Sulat ko na niya, Apostol Pablo, kaya inawat ko iti apo. Insuro na mismo na Apo Jesus kung kwa na, nga isurot tatati, iyawat na kada tayo. Kit nag-value ka di dyan isuro ka di kiti adalan, kung dito na isuro kan Pablo, kanya po na. Saan? Nangaliti? Nangaliti tinapay, kuna na. Kahit nangasawin, ije Matthew, nangalati may isang tinapay, wala na. Ito, nangalati. Tinapay. Kaya nangasawin, singular ito, singular mo ito dyan, Matthew. Tuloy mga basahe. Iti 24. Kaya di anak kapagyaman en pinisi na ket kinuna na alain nyo, kanin nyo. Dahil ito iti bagi mapisig po kada kayo. Arami din nyo dahil ito apang laglagip kaniya. Tuloy takapsat. Iti 25. Ket kastamet inala na ti kupa. Iti kalpasan ti panangrabi akinunana. Dahil ito ako pa iso ti baro atulag ti dara. Iti dara. Arami din nyo dahil ito masansan mong minum kayo. Ang may paay apang laglagip kaniya. Ito ikat marami na pang laglagip kunana. Puntuta dito, hanga nagbaliw. Dito surusuro ni Apo Jesus ngayon yawat na kadagiti apostol. Isubit na diya surusuro nga naiyawat ka na Apostol Pablo nga insuro na kadagiti taga Korinto. Itat ka, ayatin mga pamagayan. Dagito yung asurusuro. Inyawat na mo eh. At kasapulan nga mayal natin eh. No pa yung Biblia kapag basaan tayo, dagito ikat masapul mayal natin. May suro men. Ije libro ti surat Apostol Pablo kini ubing nga Timoteo. Ni Timoteo ko ubing nga pangalista. May kadlo nga Timoteo kapitulo 2, ije versikulo 1 kung 2. At dati napintas nga sarita dito yung kasapulan nga ikanta iti panakailaw-lawag na. Iti kapitulo 2 versikulo 1 kung 2 ti may kadlo nga Timoteo. 1 kung 2. Ti kapitulo 2. Si kangaron anak ko bumilig ka iti parabong nga dan ken Jesucristo. Ket dagiti banag anang igbukan niya sinaksyan dagiti adu. Dagiti kumitbo ka dagiti tattao matalek. Isuda makabalinto ng isuro met kadagiti sabsabalan. Ay kita hindi ko na italek mo. Dagiti banag anang igbukan niya kana dagiti Jesus suro ni Kristo ya. Oy. Dagito ikumit mo kadagiti tattao nga matalek.
isuta nga makabalin to, bata mang isuro ka lagi sa balin. Riparenta, di jay pagkaikubitan na, tattawa nga matalik. Matalik. Apa nga matalik? Kung natin isuro naman, Diyos, likod po. Uy, handa na suksukatan. Kahit nasa uwi, no matalik, no anda na nangig mo, isumot di jay. Awan suro ko kurang. No natin mabasa, awan suro kawang kurang. Ito So, ta, matalik. ay itinbi nga papagayan. At nakadiniti, uno, digiti kadi, nasursuro, kat nagbabalik. Saan? Ang payat at ibig pa nabaliwan ti Biblia. Saan? Dati libro nga yung surat dagiti apostoli di, iso pala iti libro tayo, tadagiti kalagdaw. Kada ito nga Biblia, ang agbalbali o gingati panumpala. Iso nga haan nga, noan na ti sursuro dagiti apostol, iso pala sursuro, ti tao kuma, kadagiti kalagdaw, nung apay nga rin nga kaya ti tao. Buhay dito kunatan nga no apay nga saanen nga agsusurot dagiti tao kaggapo iti kukontra ti tao nagbalin nga nalaing ti tao kas pangariga di diya kupa anak ko na tao tata Katumutin. Kupitan. buhay apay nga handa nga kaya di diya kupa napaginawa dito yung gapo, yung siri ba ti tao? Nga dito yung adatan nga makaayo nga dinggan ti tao ng Jesusoro ni Kristo. At kunat ti tao, madi, tamay siya nakupa. Nagamay kong napay, that is unsanitary. You see? So, dagito, kukesyon na randan, de Jesusoro niya po tayo nga, Jesu Kristo. Dito tata nga nagbalin, nga komplikado ti sursuro. Ibagkon ko na Kristiyanismo apay. Agsipot ta sa ani nga kaya, nga surutin ti tao, yay sursuro, niya po tayo nga, Jesu Kristo ay tinagpusa. Kitain ta. Adabalaan, may kaduang awan, versikulo 9. May kaduang awan, basahan tayo dyan. Versikulo 9. Basahin tinas ito iti Kapitulo 2 no, may libro ti Makaduang Juan. Versikulo 9. Okay. May siya nga kapitulo di may kaduang Versikulo 9. Sa sinuman agumundaway ket saan agtalinaed iti sursuro ni Kristo awan ti Dios ken kuana. Ti agtalinaed iti sursuro sumetlaeng adda ken kuana ti Ama ken ti Anak. Hindi dyan. Hindi dyan. Tap, di na, saray ka na. Deti agadi di sursuro ni Kristo, napatakti ko ng Biblia, awan kong kuana ni Kristo, awan kong kuana ti Diyos. Kituuret at tano, awag ka nga awag kong Kristo, nuwag ka nga agtalinaid di sursuro, awan ti Diyos kong ka. Napigat. 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 Kasi, agpanuray diya kapanunutan ti tao, diya kapanunutan niya po si Yesu Kristo. Kasi parang nga nasirsirig kinalalaing ti tao, gamni apo ti Yesu Kristo, ti salutso. Diya po Isus kadikit ng isuro ti pagdaksan, dikiti adalan na. Insuro na kadi, iti kuna tayo nga makadidigra, kadakwada. Ti problema nga ni, ti pampanunutin, dikiti tao, linalasal, kapsat nga di ba? The rep, kada linalasal. Linalasal, yung panunutin dahil katamo, no linalasal, ti panunod. Hamong nga mabalin, na niya po Diyos, sumuna po rin to, Kapitulo 2. Kapitulo 2. 13 kay 14. Basahin tayo. Ket dagito abanag sa wen mimet, saan kadagiti sasaw nga isuro ti siring, ti tao, no di ket kadagiti isuro ti espiritu. Nga ipalawag mi dagiti banag ang espirituan kadagiti na espirituan. Ngayon ti tao alinalasag saan nang awaten dagiti banag ti espiritu ti Dios. Taken kuana isuda ti kasla kinanengneng ket di namet kita mabalin nga amwe. Agsipo ta dagito in espirituan ti panakabigbigda. Kita Nay
Iso. Iso. Dete hempluta. Dete pupa. Wen. Dete yung kadikit nila saga. Hindi aramid daan. Dete Isuro ni Kristo. Na espirituan. Na espirituan. Wen. Idatan, di kat panangisuro tayo di Isuro ni Kristo, sirip ka din agapoy ti tao. Di Isuro ng Kristo, at puso, sirip ni Kristo. Sirip ni Kristo din yan. Ang agapoy di kinasirip tayo. At basbasahan tabot lang eh. Wen. Sirip di po ti Iso Kristo. Kat no sirip nga agapoy ti Diyos na espirituan. Espirituan, wen. Ngaro, no na espirituan, kiti palawag mo iti na espirituan, awatin na ti Jesus Suro. Wen. Ngem no nailasakan niya pampanunutin na. Han na nga awatin. Kit no han na nga inawat ag sipot tal ere espirituan di bagbagam, kit nailasakan niya pampanunutin na. Awang kang kuha na ti espiritu ti Diyos. Dede ko na, degitoy ko na, isuda ti kaslaki na nengneng, anak ko na kada tayo, oy, madita arami din nyo. Pagbalinin da tayo nga na nengneng, yung masinot na nengneng. Di dya mang tungtungpan ti pagayatan ti Diyos. Uno dya mang kung kontra. Ay, so di dya ti kayat mga ipagkaawat. Ay, itin mga kakapsa. Agad ta nga naningning iti matang ni Apo Diyos. Dagiti saan na kayat ti pa iturayan. Iti sasaon ni Apo Diyos. Nga nalilinte. Dagiti tattao nga oray kinaningning ti panagkita. Dagiti tattao. Ngam dagiti isuda. Dagiti ang tultultul iti pagayatan ti Diyos. Dagiti yung rutata. Iti mga rani nga saan nga agmemesa ti panakaawat iti Biblia agsipod tag panuray di kinasirip ti tao nga saan nga pasakop di kinasirip ni Apo Diyos. Kada kwada di kinasirip niya po din Yesu Kristo may isa nga kinaningning hanta kaya kang babaling ng awatin tag di pa na ipagarugda di aramidin da mas na sasayaan ngam di jay insuro kada tayo niya po tayo ng Yesu Kristo. So di jay. Wen, so di jay ti palawag na kapsa. Ay, so nga, na unay. mangitong dahil di pa nagduduma. Wen, so nga, ti pagayatan ti Diyos kinapo ti Yesu Kristo kadang may sa kapsa. Utubin tayo, amerisen tayo, nasayat iti salita iti Biblia. Alawin. May sa tayo umang. Kung nami, dagiti isusuro mi kada kayo, han kami nga magsasayit ti siya sino man, awatin nyo kadi, ay tinagapsa. Tasaan mi nga pagayatan tayo pagayatan niya po tayo nga Yesu Kristo. Alawin, awisin na kayo, iti, kaya tumanin pa nakita kadwa kada kami, iti umay nga tunlawas na, iti kasto yung oras, alas 6, ang gana iti alas 7, iti sa bali parang ti programa ti Isuro ti Biblia, itandano kada kayo ti Jesus Christ, iti Waipahu, Hawaii, 94371, iti Puno Street, Waipahu, Hawaii, kayan pan nakaaraman, iti 104.7 FM, Pinoy Power Media. Iti kapasika, naganikap sa tamen din, kinikapsat kay Diman, ipagayam nyo, kapsat nyo, gayam nyo, Brother Darius Abilio, upakana kami inimbag, nga malimiyami.